MEGHALAYA Swimming Association ne ka MSA kalapan benai kerteng Jngi khatwei Ngut ki Nongïakob Jngi ki ban mi khmat ya ka jella haki artli ki Lympung jongkari kasap Junior National Swimming Championship ka basap huwei ha Bengaluru pat ka National Swimming Championship ka basan huwei ha Ahmedabad katkom ka MSA ukinan chugim nongrum momin bat ka Anisha Phanbu kila sha jiet ban yakun ya kasap Junior Championship ka ban salong ha kasaw bat santarik bunai lar ha Bengaluru Ikandai ngut ki weipat kinong Jngi kin session benta ha Junior Championship kaman salong ha Ahmedabad na do kalai tarik ha do new tarik unai lar. Kishan rang ki kan thop ya Albers W Kharbani Sean Maxwell Dingdo Wanshan ya Alia El Hanan Karwa Dumnong Neyai pensan lingdo Tron Nishwa na I Niklan Sangshai bat senrang batengen man banang ki ban mikma ikikan tei idei kaveram kidalia nongsi bat ke irtak su dan pensak kemau yang kini kesini kesan kalau penong jin pakai dan kepu kedoi di paro akui nolin sumi kulo atas mipalai.